Era sama abantu beuna mbere mama nakataka. Imana ipapa kusema umulimo sabira olugendo tubasuza balisa kale mwebali mama baliwo natobona natobona banange bena abaye tabona Kakadama abewo Museveni abewo Benaremu abewo bwe muba mutuusa okujja okulonda akalulunga akalulu nga timubona nga bw'ojja bakukobera bukobere bakutanganya tegaano saawa dino bamaze okubakoleraku amaiso buli kijja kujja ku ballot paper nga baine mulikola ki nga baine muli kubona omusaadde ow'ekikofiira Museveni tumuwe eki abeemayuge Nakadama tumuwe eki mwene wino ida kuba ngoli kubona kina abao enale mutujige eki emyaka 5 ngata mabuta mewaka neswale baire nemo kusala n'okujja mu kayumba mbale tijja sode ayo lwalero ayi gabona okubona mbona katini Poor vision. Moga city kwa yogere tuone. Yes, a reflection. Just teaching, nothing, theory. No, you wanna. Yes. Isabwe nendo kutegeza nakadama embago yawampa yekolere ebintu kamala ino olwa bino nendo okutegeza nti wampanga tiri kubona genima aye butintandika nasimye ndo mwogo nato demboli ndalina kutesiba kwenye wampa tukyamega no mukidala tulimu abantu bati babiri gwoyoolo omutyere ng'ali kumbaga n'omuga ku sowani ne kuba omutyere omungi ati gwo gampereire guno omuga katonotono nonga musabwene okumpa yazira aye ndiko omusagali kuwulira ibo nakadama nga ninga oli kusaba akalulu maama bakuwa akalulu Samaiso, la woja mwari waga abantu bakoba mitwalo kinana milioni ayesa wenu banongo sinza bwerere
era ndikubona era amaiso gali kubona era buti nakadama abeewo Museveni abeewo bakole emaze emyaka bati emaze emyaka 3 kibona abantu mbabona aye kakashaita ngabegaita ayesanga kwawulawo ibakole ndikubona kufanana amaina z'abantu bakoma kubingi masitula n'abantu bakobera Nzamba ire maze emyaka 3 ketibona ayake nibendabo akani wembako bantu tibona tibakakasa olwaido nakwirire nabudagali naidagano sawe no batereziza amaiso galibo nabamboneirawo bambuzovu andi manze mva mayuge banongosizeri amaiso nzembako bangandi tibona ke imwe timukakasa aya butimbona bana ndikubakobera keneka kasa iti uliwoma ndondugaye ofuka mwana muto ekiwe kibake kimoyemo bakobera keneka kasa baganda ba omuliyano bwebanga ndikulimisa mudamu musagala ndimisa nzamanya kange bani kamate ebiriza okukwega dini mbaye binamaka abiri n'amakameka abiri enalwesambula twakola tulisanga nze yobona sanga wayo kinalangala wange nalwesambula ayina tukamuzira amakake nalwesambula natamina egadini era yezine olwobutulu bona muntu yakulya kwemere n'omukazi walesi yakulya kwawemere musabire nakadama akalulu tumuwa akalulu omwemera William Maiki. Amina. Amuveku. Mama, ndio kwa ali ndio My name is Dr. Asmani, the district health officer, Mayuge district. Chidekija bana ifaro bana bichishigema nti mwongere mwino okuziyiza endwaire badokita we bakola abasinga bungi bankumi eti balongoisa enkumi eisatu enkumi ibiri ngana lunaana obulwaire obwake obwabakemezi w'amaiso bwava butaziyiza ntoyagana omuntu obundi liiso oli mu nnimiro eyo eriiso toliga kitiibwa tosooka kunaabaku so babanga endwaire ebisinga bungi bifa mwaife okuteekuuma mu byabyondo ate nekyo kyokka mu Uganda barabona endwaire nga 8 ku 10 sazaliza tuufu kuteekuuma byondo endwaire ebindi difa kujjamu okufera emisooli endwaire ebindi difa mu environment etali nungi naddala okusingira ddala bamama baife abasinga bungi emyaka 6 muleke kubanga mu ifumbiro gebanga okumyemu ng'emutidaaka okusaba oyo ekulya oseesenga mu luseese aye nakwegema ebindi wayagala maama ng'ali omwo olikulyoka mujinga omwoso ogwo kujja ku maiso gwavaamu endwaire nga gyebabakolere nga ati kristo ey'amaiso olw'okuba ati ebisiga gibagifiire n'olwekyo makyasi kulinda bano bamukutondera obuddaala obusinga kwayo ayitufeeyo nnyo okuziyiza endwaire enyingi ez'amaiso nga tebita mu kweziyiza nga itubeera abantu ng'ekyo kiwere kino kijja wa maama minisita nti oyamba ateesobola buli bwakubeera osima nti webale aye kabi eriyo bikano maama nenda kuloopera nkyendwaire nowetuli liri nga disitulikiti faalo eyamwege disitulikiti ate nga wenyigirira itweinoino kulebera ekitunganyire sentafo yakamala myaka 2 aye wenyigirira mu output abawe ebikufuna bisinga amadwaliro agandi
agali mu Uganda nga muno togomba ebigambo kusiga damali kubanga kamuli hospital ndo kulepo ya wajulu ayo okusomoza bakuli mukundi nti maternity ngobeeko y'amaiso maternity bibiro nga omwezi tizalisa abalwaire nga 100 daily gagati abalwaire abazaala 12 nga kuba n'ababiri 7 babeetagisibwa kulongoosebwa okuba nti efaala hospital yokayekinayo mu Uganda. Therefore, amalwaliro galagenda kubonaabona nga 6 bonaabona galifaanira abalwaire. N'ekindi maama amulwompera nti nga Mayuge disitulikiti tuli constituency 3 yetwalira mu Luzungu HSA ow'ekisawo ate nga polisi ya Uganda ndikutulira ekuba nti constituency ekirina okufuna ambulance. Nga ife abaana Mayuge tulina omukisa tuli ku ambulance gyoleka kitegeeza nti constituency ibiri namba zira ambulance. This camp has taken place for only 5 days, and the total number of patients that were treated, screened and treated, is about 4,000 people were treated. Out of the 4,000, 300 surgeries were done on our community, and the remaining were given general treatment for the eye. Out of this, 1,500 were given glasses for reading, for sight, and other activities. As Mayuge, we are privileged to have this surgical camp. We are the first beneficiary compared to the other areas, given that in the Busoga region, I think there are a lot of eye problems compared to other regions in Uganda. Therefore, I call our communities that most of these cases could be preventable if we can maintain our personal hygiene environment and also prevent factors like exposure to smokes, exposure to high radiation. Sanitation has effects on our eyes, and also dusts. For instance, we find somebody who is moving in a dust road, is supposed to cover this eye. These eyes keep on getting these dust, and with time they develop a number of diseases. Most importantly, among the cases that were carried out in surgery, I told you that about 300 eye surgery was done, and 2,000 of these surgeries that were done are due to a condition called cataract. Cataract is just a condition that due to exposure to the dusty hygienes and other infections that are related to personal hygiene. Therefore, I call upon our community that take care of personal hygiene, environment. As you know very well that most of our diseases are preventable. More so, the eye problem can be preventable. Therefore, I call our community to ensure that the hygiene, right from personal level, the update, so that we can prevent the diseases that affect our eyes. Not only we have other diseases like diarrhea, malaria, and other conditions are preventable. Take example, among the cases, we've not encountered the cancer-related diseases. So, nakuba nti ogwo kyebatukolera ekirungi nnyo era namagye basakabiri nimwe abalire mulwala kuba oyinza okuleeta bano abasawo nimwe abalwaire mwalo bakwirira aye nga tobalire buli omuntu baluma kubanga ntuuzi nayagala n'omukyala nga ndikubona mulwaire wa liiso nakukoba nti munange tabakwirira emanyi naleesa abasawo bali kwirira bwereere ezira sente eriiso lye bwekibulibona bakuli mulongoosa ayina kwetanga kubibyogetusa aye kimulakaseerire yairi so abantu tinaaongirera kwebabitakulire kugengakuŋŋaana nabakuba nti muje babayigananabe omuntu okwaire kulikuuluma ife ekyo nekizibu kyaife ife abayirugavu oba nakuba nife abanayuganda
okuba yekuluma wayinza okukuba kumuliri nemalo tebakwirandale nakukeberaku omukebere alikubatija bakukebere aye toyenda banangerera kuba nti abalwaire kino kitwalenge ekyokwega nti tugezengako okuja okwekebeza eri endwaire tukigagana amaiso galikutandiikiriza butandikirize bwe bajjana ne bakukebera batera bakufunira makusolution bakwatira noyenda kalesi ganoyenda kantu kano ganoyenda kuteku kino oba ekitwaire kisobola kabiri kukula kufuuka ekitwaire ekinene nnyo aye nakwebaza ina amasomero okwiramu alwala abakozeeku ate mwena ndikubona nga mwena buli kwira limu nga muli basalufu naddala abantu abo bagire nga balongoosa amaiso gaife tagalekera musana egalulire bebabagairedde n'endirugavu eyo likuyambaku amaiso go omusana omutagakubayiri kuba omusana bwegukubayiri mu maiso amabitirivu amaiso ago gabalakayoleka nga ogalekera omusana ogwo omungi kyobonaagatulowooza nti basuku balikweraga olwokubanga afaire yatakuyagulaku amaiso yakwatengayewo alikuyigalawo aye nga alikuwonya amaiso ge okubanga tigaba omusana ogukubitiriveyo kale banangabaire okulwala nenda kwebaza nti mwebale bwe babaka bakuwaire mwezi gyobukozese emirimu gye bakukomye bakuwandikirengaku oba byamirimu esatu nga bakuteraku obuti busatu oba mirimu ebiri nga bakuteraku obuti bubiri n'ebindi n'ebindi nenda kubasalira zeena nti katonda akawolekeza irala akawolekeza irala kubitutaliyanyuma tusigalira kubikubona mubayenga muti okulonda akalunga bagema ku mikono bagatwala otikana akalunga bijja kutuuka abaemulikwetwala ojeranibonera omusaza owekikofiira gwebetayoika muta Museveni yomwana lujja kumutiikingako kiri singa Pulezidenti Museveni tayinza abantu abagwira muno singa tayinza bitongole bino ogwira twalimereza tunaye kubitoola okutwalirira ani abalima Pulezidenti Museveni tamuwa akalulu aye nga natuleetera embeera eno ey'okwata okufuna n'abagenyi abava kuluya bakuba twalimirirawo ogwira ndaba Pulezidenti Museveni omukulembeze ow'eggwanga ndibasaba bwe mutukanga mu kalulu mumuwa akalulu muweki muwa akalulu naikiriza eregera okwange ekolesobola okubaawo mbeera n'omwana okuba Pulezidenti Museveni akalulu kabiri tumuyigi malimu nakatamanya muweki kumuwa akalulu kizasena amaanyi ago okweta abantu bano bansonga nti Pulezidenti Museveni yewumanka akalulu yamala yambona yata mu kifo ekyo kyerimu aniwetutukulembisa waigala owokusatu mwisa buli omu mu iddiini lye nga nze nja kukola kwa kwebaza hajati olw'abalwaire baife obuyambi bw'abasatu nsuubira basanufu n'okusinga nze omusawo waibwe kuba abasinga ebizibu byaibwe mbaire wakubasindika mu malwaliro manene nga Idinda oba Kampala so tuli ba mukisa b'emayuge titusoboire enamba eno yonayona gye bayidandaireku bajja kugibala ku idwaliro lyaife eryawa ery'emayuge so ife ng'abasawo tukisanukiramu kubanga gavumenti ejabona obwetaavu obuli emayuge etwongeremu ki obuyambi etwongeremu abasawo etwongeremu n'obwidandali bweweereza kuba kino kigiraze nti abalwaire ab'amaiso bakolaki bali emayuge kyebaye tekolaki tesuubira so mama right honorable okwebaza olw'enteekateeka eno era niwe omu kubakiikirira eyo ojalaga eyo mu kabineti nti mulibona kampu eno kyeraze nti abalwaire baliyo so eno kampu bwetabaawo timulwala maiso era abasinga basigaire oti bali kuwaayo ayenda obwetaavu so mama aidabisa mu kifo kye ayongere okutusakira oba oliawo batuleetera omusawo omukugu w'amaiso titwita kulindanga bano kuyita kubanga amaiso gabaawo buli lunaku
So bano batukozeemu leero omulimu bali kujja nani gwe tuli gyosigaza ajja okusigala nga atuyita ndaba ekyo kyetumize kyenja okusaba maama atulompingire eyo kyeddwaliro likuze abalwaire baliyo bangi abasawo beetagisa babeewo nga baba mu kifo kino ze kyenja okusaba maama obadde taama amaani aya kati lwakuba abamuku bazirawo bangi ng'edda amaiso ng'edda amaino eido we banaleeta wano kampi y'amaino era odda abona abantu wano nga babitirivu kuba endwaire edo eno ku levo eya wansi tugitaako ino isira basimukanga ku levo egisingaku. Ensonga eyi yakwebaza era abasawo bano nti tukoze nabo wasooka wali twakasikulininga abantu 14 ebitabo byaffe bwe bigamba. Ekyokubiri waliwo abantu abafunye gaalubindi twajja ne gaalubindi wano 1,000 era ziweddewo abantu bazifunye seboddyekiko abantu lwakibonaleko gaalubindi 1,010 zetwajja nazo abantu bazifunye ziweddewo era eggulo lwazibidde ng'abantu 3,000 bamaze okulongoosebwa amaaso eggulo. Abantu 3,000 babadde bo nga operation z'amaaso basajjale babakozeeko. Olwaleero ttiimu nnene nnyo awo tusuubira nti bwe munaazibira bajja kuba bali mu bina n'okusobola bitaano. Nabwekityo tubasaba bino wammanga amaaso gammwe mugakuume bulungi tokkiriza kugenda mu maaso. Abalina amasimu ag'ebbeeyi tobeera nnyo ku ssimu gimalako obudde musana ogibaddeko n'ekiro yonoona amaaso. Tobeera nnyo ku kompyuta biseera byonna ate n'otanywa amazzi munyonye amazzi mulye nnyo karoti mulye ebibala kuba mu mayege mulina ebibala naye abamu mwagala bitunda mutunze ofune sente ate amaaso gazibe. Amaaso gaffe tugafeeko ate be balongoosezza naawe eddagala balikuwadde tugende tukozesa eddagala nga batunyonyodde. Bwe munaabanga eddagala temulitekedde aja tinga amaze okugenda mujja tubuuza tujja kubabuulira eddagala eryo tujja kwongera okubanyonyola bannange n'olugambo olwo. في مدينة ميمونة بشراكة مع مركز الملك سلمان ورعاية كريمة من السيدة وزيرة البلدان. agambye nti musanyufu nnyo okubeera nti olwaleero bali ku mukolo oba tuli ku mukolo oguggalawo olusiisira luno olw'ebyobulamu oluli mu kibuga kino Mayuge nga lukoleddwa ekitongole kino ekiyitibwa Albasa International Foundation nga kirimu n'ekitongole ekya King Salman